ekewere worse than ndwera yale ya 207 kiri mutongoria wa kirachi kia Gachagua miario ino nukuona ta yagirite. Don't you think miario ino no yirete ndwa on the chronicle ya Kenya? Maybe after elections kintu kembere birango wonte akuria nawe. Gachagua has been in a trend militia na tukui muntu ai trend imuntu aithirite aike yongo tukwariria National Intelligence Service na antu bara baya equipped in the best way uti muntu ombigia kumenya na okuthithia in the best way uti muntu ombigia ushuku na Gachagua na kuthikira ground obwakuwa na akiwa ground ni thuki. It is good for the government bamuthikire and I'm asking ambulance President William Ruto when a state agencies chonde and if you have all the state agencies you have the security coordinators for the ngima kedha imachibu kedha ima CDF kedha ni interior kedha ni inspector general kwethe coordinator wa DCI wena bombe but ukwira uma you have more than 18 advisors but they are not telling you the truth. Why? Nonturerwa when the nakedness of the king appears then be sure there's no country or there's no kingdom that is there. Why? Nontutukua aina all state aina machinery chonde nontena machinery chonde aina advisors bonde na nakwaka ongelenya bangi but umwira uma bira bakwenda ake ibira birio no ketha bati mwira uma akaethira aniki na ethira aniki kwina issue aturiraao ikethira irembe okela an example PA oge Farouk Kibet Farouk Kibet na kuyake aragia kifua these are activists bawatwa Tanzania akawa ao Samia Suluhu etobaigie baurene ndrene kana urae so ni advisor akwa advisor yate au ana advisor aje kama advisor of president sasa ana advise president aje. These are the fellow citizens ba Kenya ni activists na tuthiatite wetu Mwangi awati Tanzania in the government yes Tanzania kweno mu Ugandan hawati but thirikari ya Uganda patiko ona ni activists chio muno by support Kenya bora we that but Kenya tukuirita led by senior council senior councils bonde ontitu kuona inya a former CJ betira baingwa how comes mutu athia nju kama hiyo East Africa community ni kwenda utumirwa in aristocratic way na tukukara ya dictator tukukiria oni kintu kembere miaria Gachagua ntemeukia embaya nontu okethira ibukwirwa uma na buti kwenda kuthiatira na uma bubuka yoturira nontu ndeukia an example ya June 2024 NGC John Jerry kintu kikara ibaya but kuigwa wariwa that cannot happen but tikigingi o state danger zire bwirire kintu gigathuka na kia guthuka na tuona masaka ili happen masaka inyoka thi muntu umwe utino katibe Kenya ekua korwe muntu umwe ekue but tuonere more than na thirikari kuo te wakwite bari when agency baba kwicha abduct bari ro assign a treason atini antu bange baumanĩtie nthĩ ciome baĩte how na inya baonete link ya kuma Kenya atia kethi tukuitukaritwe so away from that oni kiaria miambo Gachagua etibati kuyukwa boboy ibati kuthuwa na the best way na thirikari ekeria kuthathaura akumirura bweya kintu kiri na atakiumbikia kusherekewa ya thiunku in fact mbunge Tuesday bila bionde baragia kwa toka Gachagua Gachagua watwa euti solution because ground ni watu wako ground ina anto ya batwe ina Gachagua ebo na bangi o wato mwe utari area nukona regional coordinator o Nyanza ga Western araire Cleophas Malala report to my office after good report to office awato igwa koti
etika kwenda prosecutwa akera wanu akosere chaos and memes ge Kakamega tukinyite mwanka eko ao thirikari yo yongo ikona itumba ukiriria iomba kutatua mantu yayo na uma na kuthathaura mantu iomba ukinyiriria kwiyo ya kubwithwa so kwiyo ukinya no ndikona inyokona ya bura wekesa lawyer oke aita bura araragia miambo ikaethia the LDPP akaria miambo ikaethia thirikari meitu bati kuonwa kwinto bimo tubati kuonwa erira thirikari yongo ya chuna kethere muntu athuri akura an MP akachunwa security muntu ro expected ari atia akaria atia tai threat twinio oro kona mbunge wengo akiurawa kasipul MP na kwire na murungu amamie nkoro ekoboya muntu ura na hiti taka report ke borithi many times tere mona ele aita police station imwe aita police station ringi aita police station ya ile ya 3 ya 5 ilo responsibility iku ya ario ya borithi bau OCS ospindi commander bau bonde ingwe kariba abwithirie at least ire yumbikia kuwekera muntu rankoro akauga inkundumiwa re muito aturonera muntu akua still kwena bangi thayo thai tukwaria bachuni security na iki akintu ekiuna gya karikaringire kwa karwate into ya kara ya party ya bora ndura kuwa so antu tukiwa sundi mwenyewe MP wa Nyumwera na wewe ngwana kuwa inye president William Ruto chikare akwana che 2027 tutakinya 2027 ariwa kura ikare akwana tukongela mutatoka nazo wapi kaithira kanithira te kinyani kaithira kinyereu ukaibwa wewe ngwa kwena MP bangi ndene yao akiwemo Ichumwa akiwemo Osoro pariwa inyacha kinyatia 2027 tukaita 2 terms kabo na kura chenu bibwithiretie so Gachagua rira kwaria akiwa 2027 kutethera kwena uma boithurano ni uma nonto thai IBC re bat kwithereo kwena ichigombunge na wondi mpingi itina representatives nonto tukuitina representatives MP na kwire umwe na yukuru itethwa nkathi iguru bangi mara mantu yokarika ya maingi mma itegi utua ke vacant antu bara batina representation funds chio resources chio inachita so IBC is no set yumbikia kutethia pathura mto na thayo tutukwaria IBC still is no set on 57 billion on 27 kwena boundaries chabati kwa reviewed na ibati kwa reviewed 2 years kaina 3 years before the elections kwena plan na protocol yondere bati kwetha kimantu ithurano itibati kubwithu 1 year 2 election ibati kubwithu 2 to 3 years nyuma thaye nde tutieri only 1 year I think it's only 2025 2026 year 2026 2027 together to siasa na gatigati aure tukaite githirikari atia ibuntu kuwa no tukona nya kwena Nyumwera tifa ya turire goro report chiruwa thirikari ire kwetwa embryon based akenya bongo nyabate umitambwa na bawajui no tutungo tutatura tueleswa iririkana kinyi ni failite sana kwena memorandum of understanding MOU ira yandikirwe between the UDA versus ODM tutaturwa twirwa kintu kina ki ikyo kikurwerwa iboyega nonto bwa time mush rais yagorona ina maromba na ara state house na auga ukaya kwigwa twabeteri emergency ukaya kwigwa twabeteri emergency tukubaromba kubarekera na kagitani waku aromba urekeri ndigoro ya Tanzania kumane na mantu mamere tumare miari enori imiario ikariata nonto ukaya kwigwa atikumenya atishwa kethiri babeteri emergency kurawa ari ukaya kwigwa twabeteri guturekere na kinya kuromborekere na ndigoro ya Tanzania na tukimenyaga activist betu mbo bathie na Tanzania migambo ya manara na indi bariuga antu bugwanja babati kuingiro kana kinya ko kuiwa nawo do you think it will be as a country
kiri utongoria wotu winabu oni kibokwa kiu rika na no manko korika na kintu kiu nkoro efo kaina na sisitika sana na ria kai boko ibuinya methori yakenda kurira kaya geria utura nontu kintu kembere kwina our fellow citizens bara bakwire last year bangi baita under torture bangi ba kidnapped but babonze after yayo nze okareka tutiraona kintu inya kimwe keta atia kya kareka kya wa apologize na miariera icio yongwa by God's grace katwa medikeria is our father and spiritually inya tukara spiritually kikenya tutina rais yonge but ajafanya kitu mzuri nontu miarieke ya June miarieke December miarieke ya May ukile la 12 May yao bila aririe awire tuketa June Gen Z walikuwa na njia abstract to ya December awa Gen Z hakuna mtu alikufa bara bakwire ibi binyangarika binyangarika ibao ne a change tu ya akora so mukora ingi muntu we kamete yegiri bao kimitu yegiri bao madate na yegiri bao langata iko ya nani prison ni tonto batayo kagyanto bara babaikya tuketa miambo ya December ikaribu kila kitu tugeya miario ya tariki 12 rera munene wa Finland yari ku president awire antu iba abductedwe antu iba kidnappedwe na bonze bau bawati muta iba chokerwa na bawatanithwa na family chiobo ya which is contradicting Toeta June bawire thirikari tutikumenya yau December bawa inye inspector general inye CS interior bawa batu atujui hiyo kitu kabisa ni wenyewe walikuwa na abstract but yesterday ni hero surprising history after Tanzania baekure salam bawa bakaita all things that enter our country kainto bionde bila tu importi humano pikaitwa na as we speak now Kenya has lost 1.2 billion dollar kuma kengo ira choparity in Tanzania as we speak more than 4,000 Kenyans have lost their job Tanzania so into bionde ukethira rais wewe ngwana ari na kuintuke kuwatanithia ai kuwatanithia mbere inye manto ya karika mbadha hiyo ntu companies chongwa as I speak companies chia those prominent people ile kuran in Tanzania bakwa watimatam bairwa if you doesn't do 1 2 3 mukabwithirwa na abwe so ibo ntu kuona na kwethe na hamu ya kuwa sore indi baturira ba ukwa betu nao tukiaragia no ntubwa kintu kiwitwa accountability no ntubwa transparency no ntubwa kintu kiwitwa honesty no ntubwa corruption free batiki wenda utikira na data muka nyamwambo yokuwa sore egoro inyewe yongwa irari numwe na kuonia Samia Suluhu no ntu Samia Suluhu wewe ngwa miarieke awire kethira Kenya ni remetu we contain kantu bo wasitulete hii ujinga Tanzania na MP bongo banjo criticize president we expected our MPs who represents us to show delegation ya kuona ni nyabatwe teka boduruma tukiri wangerundisha hiyo maneno batwe naambi economy yetu teka turemetu kwa mebwethia ito mebwethia tino ntubo 1 2 3 bunsi tuingilie but utiwe nyomwe aurie kintu kiu bila bio ni criticize Kenyan activists criticize our East African community activists criticize our lawyers. Where are we ending to?
That is the case. Yes. Oni kibokwa those who are not genuine. Inya kwetha na kuromborekeri it was not genuine. But we have to accept with the reality how it is. No tunwe bawe tuna nwe president. But etikuwa atwe contented ni miarieke. No tutukathia ta miario ya December ake ya June na ya May ethira. Yes. Tutumba kwetha tukiwira mantu yau. But for sure oni kibokwa miario ni itimbakite. Bwega sana. Gatu ya county ya Meru nonto. But even before then, president nariongete na arora Nyanza mundi ntuwinya tua. Na arekwirikana ni ngwatano yake na Raila na kwina Nyambura cha Madaraka ikaruthika Homa Bay, I guess. Kirikanaga airite mirandi ya uthii na mbere kana kunia chema wega na nterino cha nterino ariongete mundi. Ntikumenya kethirwa ngwataniro eno yake na Raila ni agemete mirandi ya uthii na mbere yigwa ikiruthika guntu kana i-design ya campaign ambiritie rutereva. Oni kintu kira kumenya kwire ringi thai ngwa wikira nkuwengwa. Ate kwenda wikirwo ni MP, ate kwenda wikirwo ni all the state directors, the state PS, the state cabinet secretaries. Yao andra burakwaria na burakua na burakuthithia. In fact akisema turn right, all the CS wana turn right. Let's go an example, the very junior CS owetwa wanyumwera wa Embu Ruku. Rera ngumoro kwina miario panje ochukaniri nya deputy president face to face. Amwira who are you? Uende za yu ichona ya MP bandu ukubali we ni CS. Ugwo mpituma kuromba manto anto atuita kuromba tubaile so wanogopana. Ikona ni cabinet meeting uyo ngonya kabwithwa guti muntu arakekuo kebiele uti muntu ombege okoswa raisi kebithatu uti muntu ombege kuromba kintu arairi antu bo true or false. Eta CS umwe eta inya public permanent secretary umwe tuina baba ingi Kilemi Roselyn Jogu kwena Miri Muthoni ita moja Mugambi wengwa au Forest ita moja hapa wale nyoto mwampikio face Ruto face to face onturuko ibore akwaria meambo etukona nie igi ntuki usho kumuno country na tukiaria manto ya kuwa manto ya wiki ya nyumwera na araura ayete no ntubwa kintu ewetwa broad based eta moni antubaile but soon kurigana nya fununu che Kenya na fununu cha antuburai kwaria irua Raila maybe next year May atu amba kwetha atirikari and if atirikari mbishwa dai no Ruto no net mantu ya thuki ona wata inatembea mekwe kintu kimwe dai tubati kwaria bia uma muntu akiari ukira aki anjia kwaria uma akaithwa na kintu ki tutiumba ukita uji ketha no kwenda uma kaba kwaria uma na tembea has been in the docket of security. He knows much and he knows more ngirukia president. President unawa yuki intelligent na ambibionze every morning na go yuki you. But oran when ariete for more than kwandrio kwandisi kwarenjo continent akako commander. He has a lot of the intel. Ira president wengwa imuthikira na akaibwa. Ayo baira manto ya ba Shababu na araura musifungulie hii mipaka. Ontunya president ituone the bange bagulugite ba na webo ndo tuweda dia oruora njirera bathai kururi ido ntukuibwa thai kwina to fununu Al-Shabaab bareria I don't know kadhara kuibwa kwina yeyu kuibwa wako area na natembea raba ero akaero auka kuringanithia awatwa ararua ndene na after kurarua ndene aita kururirwa changes koti but aikuma antu bamwirire tunakutaka sasa ukuje utuambie kitu kingine so ikona ni oromo hata ya goti kintu kibida aita Kisumu tikwawe aita Kakamega tikwawe kwawe Kitale Trans Nzoia
akara yake nderia raisi so raisi gwita Western na gwita Nyanza area sira ni ira china ungwa mkono sana opposition na tukiari opposition thai onto yoma be county ira ithite thai kubwithirwa mantu ya Madaraka Ragos Churio the governor pati wetaniria deputy okay deputy bawitaniria speaker speaker bongo ibakurwa na MP so ukona there is when shaky the area is very shaky na inya nukona ya ufurugu no yume anytime but for the sake of Raila who is the party leader of the region wataheshimu no tubambi parenda development but tukuria tukina ito support thirikari we have nothing to call a thing to call a project dai tukwaria kwina into bibingi Meru county MP betu pati kuthiata imponete nyimwe pending na jikiri kikampuni cho uibo more than 6.1 million UGT allocated 2021 that is 2022-2023 na mwaka lai 2022-2023 tathire kai ka nyo twithite ni athirire of course 2023-2024 silipita tai bila 2025-2026 nyo tukubanga so ukona kwina mantu ya moto uchethwa ya na inchi nthi nao but yara yonthe akwendekana ni MP betu bai coordinate tetua atukuthaitha muntu katukuromba muntu ya Murungu for the sake of those who we are representing ya uniende nkirwa maira antu ba muthara but kwithia nkirwa era interest ya antu ba muthara tetha imbua utikintu kibati kwithira kikiuma county government kia muthara kankwenga maendeleo but nkaua ikikwenda twi ya kintu kinana kina ya barabara tuko barabara ya kuma Murere kwina ma Isiolo ni kwenda ebwithitwe atukuromba kiu kintu kia the community indurira tukarakira haraura kigayukwe gaikwa Kisumu kigayukwe gaikwa Homa Bay sijasaidika na kitu yoyote antu banari bobo saidika na resources chetu na niyo ginya point ukona inya itubati kuwa our taxes chitubati witwa anga kanju beya twabera atutalipa no tutukiti kuona into bibiongo bitutura iribira tubati kuona ketha ni erure tutikuona erure pa mami betu baba betu baraba kwendi erure riu imechaka imai yake kainya etina light etina roero kunywa etina kioro antu abaye tukuromba hatia na itukuria ses ira ni ambi in fact statistics irua Kenya kondi entukwe mwage ne kurwamira all state works kainya employees for 26 days ntuwe mwage kondi entukwe mwage but iro tukwero ao 2 million chikuro every day inaigurira tumebukoni antu so kintu kiu tukuwa thai corruption no ibo jenzi akiari akawa corruption oibo milini akiari corruption oibo president corruption oibo MP MCA governor senator corruption ni nimbi menya batu twingo turi antu itubati wichira itubati kurekana manto corruption untu thai tukwa imutembe yeta kuromba ngwe areta kairwa utona ngwe na mkubwa kasauti kakainama kasauti kenamire mkubwa akaware leta ngapi so rende tukuichiendria corruption yete vira mwanka twingo twalau ibwega mwishi nuntu bwa gutwa kinyana nuntu bwa tha chetu maybe gatu yaga utumiru tukirikarikiria kiri cetha ciaga umiru ciethere tukithuki mukondo gungi turonire raisi ariunga miru na ara mpingire nyamu tuona governor wetu ari migambo ya njuno ti kana kaira interpret we nai mantu makone na iria kama njogu kama chima ti kana ni miari eno maybe kuringana go wererwa ata meriera governor riri konena ukamachimba ukamanjogu na giraffe ntwega odi kintu kiranka wa kintu kembere turia meru twenjuno chetu ka thiomi chetu batukwa thiomi chetu no ntoinya former governor that is Peter Munya kiro wari rwa wonde ukora muthikira arakia na njuno
ataria kintu direct nake aria kintu kena njuno ikia kianza inyantu bara ome batumba kutumenya saindi bura tugwita atia tukua. Maybe they may misuse the one so much, but our governor is driving well and is doing well. Oni tha inkiara kia investment chia cherie kwa inde era pumbi kia kwetha nyankirwa maira. Itu kuona park kethe national park ka reserve ka inya conservancy ibare bakorekia nyomo cha kithaka ike ya kuinterfere na antu. Na apart from that nyumo ira tukuona juice ya Gembe South ne auraite muguru mwe nyumo achibati kurianira na antu kaibati kuria kithakene juice ya umwero nkoro na mwerondu that is Muthara na Kithi nyumo ira iuchongwa njou kethera ya BTA kethera ya onto ya Lenywa chonthe ichikurekua chikeya na chia chike kwenyangi ntobira batu ketha twithethagia bio. The economy is very stressing. Tore makintu ke batu tukurema ethe mongao ketha ni kwachi ketha ya mpempe kethera ni thungu kethera atore makintu kira tukurema we kethera nchabe kaya nonoi wanyama baturua na bakaya gwi kuthukangia nyumo erora ndi bautwata access into bietu bira biongo twandite na kurima na toka wira na twatumira a lot of chemicals chikeika inyangia but twe tokilim kwa KWS batwira awajachilia wanyama wao. So who is contradicting the other? Ibo ndokuibo mutuma egu akiromba itukuromba munene utwitikirie kukama kwena njira impingi chio kama inya tukarita mebuongo yeu okendua to kama kintu kebiele ekaritongozi yeta kendua to kama ti reality yao ukama niwe kethira itabura kintu kembere kendra bomba kuata nyumo chio nontikona back to the system ya our MP our MP munya tira are MP tigani na irire thirikari u na for the last time ya kuona nyumwera itharuria munya ndirikanaire nontu bae witabura ibaitire baingira nyumo chiobo ya na bachi kira kethe fence itekuna nambi ketha ni irio chikwawa na itatura kwinyangiria antu irio after kuma thirikari ne chianje oturwa rengi na itukona still governorship governor na ure ameru batu twina tutulo twetu twina tokuriria by the sense eu ni metaphor turuwe ni ndio mikanju no tie kwariria so mutuma kuwa twakama kaba kwira park antu bangemu menyere nyumwera tienu na tukua menyere nyumwera tienu raisi nwe kiongo aina department ya environment ya wildlife aite pabwithi mikakati bora nyumwera ile itumba utura chia kumingo na antu miarienja na I can tick kago mwekere nyamax ara ikumbekana non tutila simo uwe kintu kina ka kamera ine thuki nombwe ete kurita mbicha kilia so yo bati kuyukia kanya kaku kaweta kumenya imbibio tuma mbicha ete vitate ete kurita kilia so mearieke mearie very tamed na mearie very coordinated na congratulate team kintu kingi kiranki werekia kwena mirandi ira yongwa era raisi are au kweo either governor ka MP parauri rubatamurigania kwena mirandi yongwa ira yete data etwire kaire endelete kaire tanjiriria kwena market babatu murigania all market places ira tionde chikubwithwa kwena barabara chigwa metu chionde icho babatu kwithira bae murikanakia amwira raisi rikana barabara ya murire kwena maisiuru rikana barabara ya miathene uite mekinduri rikana barabara ya kuma konto etonga uitia mwanga kirua kwena intobimbo bira babati kwariria ukola barabara ya mikumbune hila la barabara ya unkumera njira ya gyaki ndene na tukaua pitu ngore itukwenda barabara
ya kumathi kuitia maua ithira ekubwedwa kwea kwina barabara ya kilele ngumera so into bibi yonze kithiba muriganirie ba mwira kwina maruri kwina cold change ka cold storage banks ile bat kubwedwa anabetu bakwenda kaithe imanto ya kazi mtani ichi ka empower kwina institutions chongwa etha yugo well bichi anjiri okwa anga education system kiko fail into bibi bat kwitha ba muriganagia but komwira kintu gite kubwira ati munene tunakulinda ati wewe si one term wewe ni two term utakuwa one term kaka bakwirwo uma uketha tukurigania tukwira kwina kintu kiu tuithia antu anabetu bathomete baina diploma baina degree baina masters baina PhD bamo bata test payslip ikariate akaya batona payslip purethere kari uroko wantu turana atia in fact tukaithira kutina ngugi egwita tukaithira mathogani yetu ya indo na indo an example ni mbithitie IT mathogani aka ya indo nganjia kwanjia work bora ukona mbecha mbithitie mantu economy ukaithira ndiaindo ndianjiria ku paralyze biashara cia bangi ukaithira ndiaindo na inthomberete mantu ya cyber kama ya security nganja kuringana ngeta so itukuromba ara kukumbikana all the government institutions kabaurie kibarua kya kwana betu na kenda tutikauwa iba kuria endo iba utumira thimu ntikona kwina mantu ya nyumo rware I think today or tomorrow tiketha jikuluka kwa parliament bills kwaria mantu mitandao sijui angante bagwa mitandao ne kwa misused ria misused why nonto atu bondi berembi haindo bakona ngwe o journalist akwandikwa o mwarimu akwandikwa ketha no isindi kai mwarimu wengwa baithera muntu abwithite mansonire akwa ngwe ya waka o welding akwa we gwithiria Ui daktari akwandikwa nonto thai kwina uaba bibi ingi bwa mantu ya ngugi itukuromba kenda mathugani atikethire yari aindo wira wa an aindo mind is devil's workshop iwithira ikarakana tukua karakana yani arora o tools chikwa involved ithire ntuma ithire kibanga ithire kimindo withire itho withire nyondo withire musumeno bibi onthe piketha bitumika au na mathugani niyo ya wirwambi area indo agi yakachora into bibi ingi so nikiromba ndiromba all our leaders be it elected or unelected pauli arakumbikia kubwira kenda Indonesia etikoiro tukwire ginyira kibaki one time I think 2005 2006 awa mimi nikikuja kwa tauni yenu nipate your indo utaniambia unafanya nini na akiari ameambo etu kwa niwe wengu akeya kwina our chiefs administrative units chiefs sub chiefs inkubromba arabugumbikana kwina youths pa area bakwithira pa area emwe patina ngwe why don't you go and seek for them pakea bakathugania waba kwina microfinance kwina nyumora me antu bathomite kwa batithomi kithera we are now every person uro utiri mananwe either ni undo certificate undo diploma on degree kanya masters kanya bangi PhD but bate andriki so rukire batiri mana betiri mana antu au kwaria bakiaria kintu kembere muthoto thigara muthoto bangi kainya nchobi kabura bakaithira bati kuona mantu amathugani abira bathomerete bakithwani egu batena mbecha itukwenda thikara itukwenda nchobi itukwenda bangi na utingwe ngwire konekana kwina muntu ena nduka araura kwina muntu akuma ngwine faminas kwina muntu akubwithe kintu kina twamuteka no tuone mbecha tukaura no tuone kintu kina kethe njo ye tukaura tukauge mibongo no twendie so ukona Indonesia kura imanto ya maingi ira kimba kwebukwa chibo bakaya bakaura atu baungane ikundi baungane ikundi kwena microfinance ya county kwena cha ngav ya women rep
kwena bando kiti yethe ya senator ka MP ka governor abaikia aba link na inya kwena chesindi FJMP aba link na one of the elected leader bakona kwa fund no bairan either bakora bonda apati bro bonda no banjiririe car wash no banjiririe kethiri kintu kingi kya group na gikauma nyuma na kiumaria Indonesia mpingi mbati tu ingotoria utukuria layman ibo ntukuona antu bakenyongo utuku bakiurawa muntu akopti utuku anchi kiundune I can do everything ona yarengi kwena mwari araure egoro Nakuru aripota wa Nakuru orite only aretite kumbangu 250,000 kuma ke mpesa na aura aitaura waekirwa mukongorone mikongorone ng'ombe tia nyumwera kintu bibi utuma biuchangiao walifu mwingi on to development yetu kuoreria thirikari eyane youth gwe kaba boni source kintu githirie kiyonde onbere o elected leaders nyetu kiaria atwarie miambo in a future na tukiwa miambo in a future imiambo ekurai ukiri kwiti na mbere kwa nthi miambo itikuruyanithia na nkiara kio kinile kwena barangu pinpoint specifically if it is Rigathi Gachagua if it is Cleophas Malala if it is Oscar Sudi if it is Osoro Servanas na kethira Kimani Chumwa no ntukuona ya maingira ya kwiyamma eriumani na viongozi babetu so ibabati wite miambo yo bakamenya twina nthi tukutura narua narua niwe mutongoria ro imutongoria ongi takwenda gatharu mutongoria na ateria maicha yonthe mutongoria so kira nkuria na kiora kia mumeru wenthe arari withiro mutongoria o tumutongoria ukiri ikukweya na kurianira boya na ura ari ukwao muturio ku kire ikyo kintu kumbe kyo utethia away from that ukethe utina ugima bumwiri bokiongo nago na ugima bumwiri okiongo eu urirwa health ithera kwithira rumweya kwithira rumweya batikuwa isaindie mo kwithira rumweya kikuona mbecha kimuriire na antu bura kurianira that is socially kwina politically nyayo bando no kuria woya spiritually kurerwa kirundu omurungura withera we expected akwa matumaini yaku mamere ngure mbingira twaromba duke bokondo ba murungu ego kun bagoro bangombe kun baromba antu ugerwa state of kwethiria boya kikirundu kimathuganio kimuriire kimurire mbatite kuwa kwache mirimo so agoria kiboya utukira na muturi oku oria boya no kuria mbeje ciaku no ngiri tiche kuia no witokera murungu itu ntethi nya murungu ro kwira no tutitu ithe twira murungu omwe mantu yayo othe akaithira yayo kutuika era one tukaithira twina peace of mind peace of the area will be peaceful ka environment ira tukuria kebile tukomba kumama na ukiri tukurwira tubwa mburi yetu nitire oni amba bomba kumbio narua kukaithira ringi kwina kwita mbere kwana betu kuthoma nontu utindwa chekimiti so mantu yayo ndente kwenda twaria but I know thank you atongoria bethe no ukiri na kwendana na kwika urumwe kiri antu barabongo bakwenda kongosa ka bongosete bwega sana thank you very much maybe tukirekeria migambo ya muthia na tugitongithagia na arante chimuthara maybe kwa kwina area of concern wengienda kuikira mbere tumaruka muthara yu sawa of course tukwaranĩria bamwe apate muthara ugeile lakina bindi na ikundi giukiria muthara kionthe ntikurirwe ni ikundi bibiki bando bau bara twithirite twi watana mbaru abo muno which kwina mirandi tukubanga na kwina era tukubanga ki witia mbere kwetu kwa wondi yetu kwina kina Dennis Murire na kwina Batoni bakwetia njira kara chikarava ntikurirwa ba muthara still
na tukilela kwina balailoba kwina bakandebene na abantu lele na kwene nyaba charuru babo nthe ni kundi bira twereti kwaraniria bina kwa kuona na bura tumbikia gutethia area yetu mbatiki yonthe unikiranka ira antu ba muthara ikwendana twethe twendene kintu kia biele twethere twina urumwe kintu kia bithatu ni utethania na kira twina kyo na aswa kiwao mutongoria ora athurirwe ikura aite kwani antu ba muthara bonthe kwina responsibility to kwere na responsibility timbinge only thiri yo to represent no to represent boya untuke boko ni ntakuona within my area ka locality mbithirite ndiko for a time but sija kuona antu betu bongwa ibakuria ana waitire twibwanga wita nkubu sasa sijui but anga ile confirm anje inguchwa thimu na nakuringira thimu twaria nini ntaibwe ya yutia kuwa mantu nkubu representation kia biele kwena oversight ya county oversight ya county re kairo uduriri no oversight kwene mantero jabura ubatu tuonera oversight whether kwena murengo kwena mbango yo account kurai kintu kina muthara kwekiore ya utwira kiki na turie tugutkaretie na kintu kia bithatu kwena sheria sheria iri kuabwithia kuma unkumere miaka ithatu ithiri ira abwithia kuguna antu betu muthara twina ng'ombe twina iria twina mayani twina kawa into bibionze twina nyakwari imbibibio ngo bwithitie biotethia antu betu untu barabara cionthe thai wega sana kiroi utie gintu so but tunasikiza ground bando na tunasikiza ground na tukisikiza ground gagethi kina Danieli Mwenda unwe last le utwaranirie nwe na kwena timu ipingi tumba kwa appreciate yaire kona Kimathi bando kina murere au but batue itukuibanga batu itweyete na muthara Laingon Junior bando aro basement ine na no kuthikira nyani ground bura kuweta but kaita kakinya utukubwe sauti impingi bera ketha ndagwire moyo bando ndakwa moyo na bando ndaita hope makongiriele 22 twariria na twita twaraniria bora twaranirie bambere kwebyo tatimisa 1 2 3 na ingumeira atimisire timisite as per now bambera wathiria una na wewe twagubithia beta bundambia na iria na injo terangetu kigiri wewe sana. Thank you very much murithiri wa Meru TV no tubotu inambere kwa twikinyaga kuringana na kilometer yakwa irimbira that yetu ri nambere kwigiri tigangana ibo sana mushino tubokinya kwa na kanya kuya kengo tu inambere kwa tukiaranagiria muno kwerezera antu burama antu methetu makithi nambere na muno gutariria mwerekera wa mugongo nibo egarukiri muntu akiuma gukathi ngugeni chega kegwa kimenyaga Kenya ibwe kariuma antu makariugo na we appreciate nonto bwa kuona kanya kengo tu inambere kwa tukiaranagiria otherwise bwire fraternity ya Meru TV na the facilitator the moderator with the director ba graphics na mbibionde baire ibwega na mbu ibwega nyana onto bompa invitation yena arwa tika wethire na tema antu ya kwaririo theri I say thank you for the entire team mbu ibwega na murungu abutharime na TV ero tharimwa ero tamba rungu ero thinyara kimantu yara yothe bukabwithia uronekana nyanthi tiome bwega sana. Thank you amen. Bwega nontu na kinyagu na murithiri wa Meru TV tuchokere tunkatho nontu kwa weke onini ya TV ya ukumara tu nambere kwa tukiambagiria mwanka kagitania kai bwega nontu otara Meru TV na kumitiukitha TV namba mwere yithiri twagitamba na gwetigirira kunthe kathetuni kamumeru kawithira bambitaga ni family na Kimathi rukirwe mthetu watete na mheshimiwa Alex Mutembe wa Lailangi muno wikeneta Laingon Junior ranembe kwa kiumbithanaga mubango rutera rungi ni Karo na mwena nchambeto wa Ramsi na muna timu yonde aremo barabonde ba inambere kwa bakiumbithanagia tuko thank you very much nontu boguna tugakwendera ma ntu endonge